Merħba, Gordon Iktar nilqakom għal tutorial interessanti ieħor PeopleString bil-Malti. Illum ħanurikom f'dan it-klip ħanurikom kif intom taqlaw il-flus fuq PeopleString. Mela, qabel xejn PeopleString hija l-unika channel, social channel li hawn fis-suq li iħallas lin-nies li qed jużaw PeopleString. Għaliex? Għax bħal Facebook, inti forsi tuża Facebook, però Facebook ma jtik xejn lilek mentri qed tużah dak is-sigħat kollha matul il-ġurnata. U forsi għal dawk li ma jafux, Facebook tiġġenera il fuq minn biljun dollaru Amerikan fis-sena mir-riklamar li jiena u inti stess li nużaw Facebook niġġeneraw meta qed nużawh. Mela, PeopleString taħdem sistema differenti. Mela, kif taħdem dis-sistema? Is-sistema taħdem billi meta inti qed tuża il-PeopleString jekk tfittex hawnhekk fil-Google. Nagħmlu mod. Jekk inti ċekkjajt l-email. Jekk inti xtrajt minn ħafna ħwienet li hawn available. Jekk inti tilab hawn ħafna logħob, eċċetera eċċetera, inti qed tuża s-sajt. Allura x'qed tagħmel qed tiġġenera riklami. Kif għandek hawn fuq, għandek hawnhekk u għandek f'postijiet oħra. Mela, meta inti tiġġenera riklami dawk inti jiżdidulek f'people points. Issa people points jiżdidulek ovvjament f'dak kollu li tagħmel jekk inti ħadd issearchja, jekk inti tiċċekkja l-email, jekk inti qed tagħmel il-crazy dream, pereżempju jekk inti qed tixtri, eċċetera eċċetera. Inti qed tiġġenera people points. Mela people points jissarfu fed revenue, ġifieri jissarfu l-flus prattikament u għalhekk iktar ma tuża iktar għandek ċans ikollok iktar flus. Mela. Importanti wkoll hija li tkunu tafu li għandkom tafu hija li kull referral li intom tgħaddu kif qedtilkom jekk hux ħabib tagħkom, jekk hux wieħed persuna li taħdem magħkom, jekk hux tal-familja, intom għandkom 50 cents dollars. Kull persuna li intom tirreferu bil-referral link tagħkom. Mela, nurikom ukoll xi lob ġodda li milhomx introduċuhom PeopleString, però qabel xejn hija ukoll fejn intom tista' taqlaw flus jew people points kuljum billi tmorru fuq play games hawnhekk, tikklikjaw darba, tmorru fuq PeopleString prize wheel, sawa, għandkom tipo speċi rota della fortuna tista' tgħidilha, għaliex għax inti tista' terbaħ punti saħansitra anka flus. Massimu ta' $100. Kienu ġarrabaħ ovvjament, però tanta xortik darba kuljum u anke jekk inti daħħal kull persuna li tidħol fid-downline tiegħek ta' PeopleString arġi tħol hawnhekk għax PeopleString ittik spin oħra ta' kull persuna li tiddaħħal f'PeopleString. Ġifieri nerġa' nirrepetilkom fil-qasir ikollok waħda spin kull jum kull ġurnata u spin ta' kull persuna li tiddaħħal every person li tiddaħħal fid-downline tiegħek ta' PeopleString diretta ovvjament. Mela, marru lura nofsu home u ħanurikom ġiex lob ġodda tista' tgħidilhom li introduċew PeopleString dan l-aħħar. Waħda minnhom hija PeopleLotto, mela PeopleLotto nofsu fuqha fejn inti tipo ta' scratch and win biex tifhmuni aħjar tagħżel
l-imtrit kif qed taraw u jiena rbaħ 25 people points. U dawk 25 people points nafasħom kif taraw jiżdiedu hawnhekk. Din people lotto tista' tilabuha kull wara kull 4 sigħat. Sawa, ovvjament tista' tirbħu sa 1000 punt, 1000 people points minna stess. Ja vera logħba ħelwa interessanti, ovvjament nissuġġerilkom li tippruvawa u tagħmluha. Hawnhekk qed jurik il-ħin għaxan kemm labta jena li bil-countdown clock. Mela, il-logħba l-oħra li ħanurikom illum hija il-fast cash. Nifsu fuqha. Issa, il-logħba tal-fast cash hija tigenera ovvjament riklamar. Din hija logħba li fettilkom ġiet introdotta issa. Hawnhekk ovvjament mawx, palissa mawx, però inġa kell-opportunità li l-lagħba di kull ma jkollok video clip hawnhekk tara r-riklam u inti wara jispiċċa ikollok il-thallsek bil-people dollars. Hija relevanti kemm da jkollok miktub hawnhekk jekk hux 4, jekk hux 6, jekk hux 8. Sempliċi ħafna. Hija interattiva wkoll u bekk inti qed taqla l-flus fuq PeopleString. Such hija importanti wkoll li t-tip kif tinvita n-nies, tista' tinvita fuq Facebook, tista' tinvita fuq email jekk trid, tista' tinvita fuq MSN, tista' ukoll tkun qed titkellem sejra tixtri jew hija tħallas xi kont x'imkien. Tgħidilhom bil-referral link ta' PeopleString li qed tużaw PeopleString, u ovvjament inti qed tkabbar il-download tiegħek ta' PeopleString u qed titħallas permezz hekk. Dak kollox as-such għalissa nalqgħu it-tutorial. Jiena Gordon Attart nirringrazzjakom, dejjem ikolkom xi domandi li tridu ssaqsu, ibatuli fuq gordiattart@peoplestring.com u hemmhekk jiena nkun nista' nweġibkom għal domandi forsi li għandkom dubbi fuqhom u minnu fih nirrispondikom lura. Nirringrazzjakom, narakom fil-tutorial li jmiss. Grazzi ħafna.